Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza wewe bukeye ndetse nawe bigorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye n'aho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe urimo zose. AFC M23 imbere cyane kandi imbere ni heza. Umuntu wese utarakagara, umuntu wese ukunda ibikorwa bya twirwaneho, umuntu wese ushigikira ibyo M23 ikora, turamusuhuje kandi tumwifurije ukomeza kugubwa neza kandi ngo Imana ikomeze imwishimire. Suhuje abanyamurenge bose ku isi aho baherereye, suhuje abanyamasisi aho baherereye bose ku isi, ndetse nsuhuje n'abanyarwanda aho baherereye ku isi n'inshuti z'abanyamurenge, namwe ndabasuhuje. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo kubera iki ntangiye gutyo nta morale mfite, ntishimye, ntamerewe neza. Ni inkuru y'incamugongo ni igikuba cacitse mu muryango w'abanyamurenge, cyangwa se mu muryango, reka tuvuge w'abanyamurenge. Murabyumva, ngira ngo mwese mwabibonye ko ari amakuru mabi, ni amakuru umuntu adashobora gusobanura, agoye kuvuga, agoye kwakira. Ni inkuru y'incamugongo, urupfu ntiruzarumenyerwa, mwese murabizi, kandi ntawe utarapfusha uwiwe, ariko ni inkuru mbi cyane yababaje y'umugabo na murumuna we ndetse n'umwana baguye muri Goma, bishwe n'abagizi ba nabi. Kugeza aka kanya ababishe ntibaramenyekana, ariko ni inkuru ibabaje cyane. Ni ukuri, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru y'incamugongo. Noneho umuntu karaburaho ayihera, kuko ni ibintu bibabaje cyane, binagoye no kuvuga, binagoye no gusobanura. Ni itangazo cyangwa se ni amakuru yasakaye saa 9 z'urukerera rushira urwa Niyinga. Urumva hari hakeye, saa 6 ngira ngo mu munsi uba warangiye. Banditse ngo hari abantu binjiranye umuryango bica abantu 3 Igoma, famiye, umuryango w'abarundi bahondogo. Imana ikomeze ibahe kubyakira ndetse ibahe n'imbaraga yo kwakira ikintu ngiki nubwo kigoye cyane. Abantu ngo bagize ibyago, amabandi ubu ninjoro bicamo abantu 3, umugabo, murumuna we n'abana n'umwana w'uyu mugabo. Ni inkuru ibabaje no kuri kw'Imana. Impfu tusanzwe tubona impfu ziri aho ngaho, uwaguye ku rugamba, uwishwe n'indwara, tukababara, tukarira, tukihangana, abandi tukihanganisha abantu. Ariko nimba hari inkuru yashenguye imitima, yababaje abantu, nanje yambabaje ku rwego rwo hejuru, n'uyu muryango wambabaje cyane. Abantu bakora ibikorwa nk'ibi ngibi, uyu muntu aba ari umuntu mubi, aba ari umugome cyane. Umuntu winjira n'undi n'intwaro akama yica umuryango, urumva ni umuntu ushaka guhanagura umuryango. Gusa ntibavuze ababishe, ntibaramenyekana. Icyo bazize ni urupfu nyine rw'abagizi ba nabi. Kongo waravumwe. Kongo sinzi ikibazo ugira. Kongo umaze igihe umiragura abantu, ariko ibi ngibi byo birakabije. Ni ukuri birakabije cyane, birababaje cyane. Ni ibintu bigoye cyane kubyumva no kubyakira, ariko turinginga Imana izitanga imbabazi, Imana izitanga umutima wo kwakira ikintu, ngo Imana ikomeze uyu muryango, itanga imbaraga. Abasizwe ibaye kubyakira, babyakire kandi bihangane. Hari ijambo rizariba cyangwa se ikintu kikaba, ukabura kuvuga. Pore, abonye umugabo mwejo bundi nawe waragize ibyago, yaravuze ngo kumbwira ngo mpore ntibihagije, ngo kumbwira ngo ihangane ntibihagije, kumpa amafaranga yo gushingura ntibihagije, tinjewe gusa ikintu ngomba gukora, ngomba kugenda n'icyo gikomere, kuko ni ikintu kigoye cyane. Pore sinzi ko yogihanagura, sinzi ko mpore iyo nsubiza uwanje, ariko Imana ibaheze imbaraga zo kwakira kino kintu,
ugumane naco kuko si ikintu corangira. Gupfusha abantu 3 mu masegonda bavukana cyangwa se bo mu mugabo umwe ni ikintu kigoye cyane kandi kinababaje. Mana wowe uzutanga imitima yo kwakira ikintu nk'ico, uno muryango uhe gukomera, kandi ubyakire. Andi makuru ahari nuko Perezida Ndayishimiye Evariste ni yaduyi mubi cyane, ubu agomba guhagurukirwa vuba na bwangu, ngo AFC M23 ni abanyarwanda si abakongomani, ngo nta mpamvu n'imwe bafite barwanira uretse guteza akavuyo gusa. Uwo ni perezida w'igihugu. Arakomeza ati abanyarwanda nabo bategura ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda ngo bazabone uko bahungabanya abarundi. Uyu mugabo ni ikiwerebere nk'uko ubwe yabyivugiye, asigaye antera umujinya. Ngaho nta makuru aba ahari kandi ahayavugwa mu karere kacu tugomba kuvuga. Andi makuru ateye urujijo ababaje nuko amakuru y'ejo nuko Diouf Joseph Nzeyimana uzwiho ubugambanyi kuva ari umukadire wa FPR mu Rwanda muri 1991 kugeza 1992 kugeza muri FDLR LCD, aho yagiye akurwa mu mirimo kenshi kubera kugambana bishingiye mu gukunda ifaranga cyane. Ubu yoherejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaje kugambanira bene wabo abanyamurenge muri Amerika, ariko ari muri ya gahunda ya Kinshasa uno munsi. Manyota 16 nguzi yo gukoreshwa na Masunzu ndetse na Kinshasa mu kugambanira bene wabo. Yatangaje ko Diouf Joseph ndetse n'umugabo witwa Sebineza Enoch uzwiho kwikinisha yakiriwe mu rugo. Uyu mugabo Sebineza ngira ngo abenshi muramwibuka, hari video yagiye hanze ari muri office yiwe hayikinisha cyangwa se hayikorera ibintu twavuga by'ubugoryi by'ubupagani bitarimo ubufura. Umuntu w'umugabo w'umusaza kuriya, iyo video ye mwarayibonye ko yaciye ibintu hirya no hino. Yabakiriye mu rugo rwe. Tubibutse ko aba bagabo baje muri gahunda yo gukora propaganda yeze regime ya Kinshasa mu bwicanyi ikorerwa abatutsi muri Kongo. Abangaba ni babandi ndazananiye uha amafaranga akica nasa kubera ifaranga. Ifaranga ni urupapuro nk'urundi, gusa rugira agaciro kubera ikirangantego kiriho. Aba bagabo rero nta kindi cyabajanye muri Amerika ni ukugira aho bagumura no kujana ibitekerezo byabo bibi kugira ngo bagumure n'abari hariya. Mukomeze musengera abanyamurenge kandi mukomeze munihanganishe abanyamurenge, abababaye mu basure, abagize ibyago mu bakomeze, bahumurize, mubihanganishe kugira ngo Imana ikomeze itange izindi mbaraga zo kwakira ikintu nk'ico. Aba bagabo rero butugara turabagaya cyane kandi turanabanenga. Hari akariste nabonye ejo bundi kasohotse nako kanze ngasome akariste kasohotse kari hano hanze, mwarakabonye muri benshi, nanjye narakabonye kavuye ngira ngo muri Amerika. Ni itangazo ry'indwara y'akagara. Umutwe w'amagambo uragira ngo indwara y'akagara nimbi cyane, ibimenyetso simusiga biranga. Iyo ni indwara y'akagara itera ishyushyirwa umubiri wose. Akagara gahorana imbeho. 2 kubabara mu gatuza no gukorora. 3 umutwe udakira n'agahanzi. 4 kugira isereri ndetse n'isesemi. 5 guturumbura amaso no gukanyaraza. 6 kuvuga cyane, urwanga rukakurenga. 7 kwiha ijambo no kuryima abandi. 8 kuvuga irije ryose nta rutangira. 9 rimwe na rimwe kuzira ibiryo. Abantu butugara bazira ibiryo cyane kubera ko nibyo bakunda. 10 kutirinda mu nyandiko ukandika ibije byose. Abaganga b'inzobere basanze ishobora kwica mu minsi 31 imaze kugufata.
mu kuyirinda ni ukwitandukanya n'uwamaze kugaragaza ibimenyetso, kuko yandurira mu myanya y'ubuhumekero, cyane cyane mu gutwi. Ibyo ni ibimenyetso biranga utugara. Rero dusoje ikiganiro cyacu twihanganisha umuryango wa Hondongo wahuye na kiriya gikomere gikomeye. Mukomeze mwihangane kandi mukomeze musengere abo bantu, mukomeze munabahumuriza ababegereye. Imana ikomeze itange ihumure. Ni ukuri mubasengere cyane. Ni ibihe bigoye, ni ibihe bitoroshe barimo, ni ibihe tutamenya uko dusobanura, ariko Imana ikomeze ibihanganishe kandi Imana ikomeze barinde amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Turabakunda cyane, mugire ibihe byiza. Bye bye.